Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog a persaling One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oren po rin balita may kalap gening Webis, April 18, 2024. Yaku po ibeniginto at iti ing News Force Pampanga. Pepasyag ning bayong pamuntok ng Philippine Retirement Authority o PRA, ing ulaganing pamakisan metong kareng pribadong sektor, partikular na kareng miki kaugnayan king accommodation, leisure, healthcare at aliwa pa. Ayon ang istorya ng Patricia Mamangon. Inyang Miyerkules, April 17, pesinayan ng Philippine Retirement Authority o PRA, ing meet and greet king bayong General Manager ng ahensya ay Roberto Zozobrado. Kaya bereng miyembro ng Business Chambers king Central Luzon at maging ring government at merchant partners keti king Best Western Plus Metro Clark king Angeles City. Keti pepasyag ng bayong leader ng PRA ing ulaga ng pamakisan metong king pribadong sektor bang apatas pang lakwas ing kalidad ng pamibiyebye dareng retirees ang may desisyon ng magdaton ketikin Pilipinas. Inyamong milabas sa Paruminggo, gerapan ng pirmahan ng Memorandum of Agreement o MOA, pilataning PRA at ng Robinsons Land Corporation o RLC, kapamilataning Karelang Hotels and Resorts Division. King paralan kasi kanong iti, makapamyelang masanting nga retirement experience kareng retirado. Very important because, as I said, we have 77,000 retirees in the country. These retirees don't just stay in one place. They don't stay put. On long weekends or on several occasions, they travel all over the country. When they travel, they would need accommodations. So, if they know that they can get discounts in those accommodations, they'll be happy. So that's the reason why we want to get in as many merchant partners as we can. All these merchant partners will really help in our trying to show to the foreign retirees that here, we have something good for you to avail of because we like you. We like you to stay here forever. We even have a merchant partner that is a law firm that has offices all over the Philippines. One call, wherever our retiree is, they just call one number, and that law office can send in a lawyer to where they are. Makisan metong yan naman ng opisina kareng medical institutions. We also had real merchant partners that are hospitals or medical clinics, because as you know, the more senior you are, the more you need the help from hospitals and clinics. King salukuyan, tuklula king 70,000 reng retiradong daywan, amanok na nga na king Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bang pasiklangan panlakwas, industrianing Parul Fernandino, iti ing magsilbing pasalubong ng Mayor Vilma Caluwag, kareng Kabalen king Amerika. Pakiwalwaning detalye king balita ng Tricia Cruzado. Payagnan ning pa magbisita ng Mayor Vilma Caluwag ning siyudad San Fernando king Amerika ing pamanyulong mo naman king industriya ning Parul Fernandino. Reng Parul agawa king San Fernando kasi ring megsilbing pasalubong ning alkalde kareng miyembro ning Fernandino Community king Los Angeles, California.
Layo ning babaeng leader ing anyara ning suporta dareng kabalen keti bang pasiknan ning parol agawa dareng Fernandino keti king abroad. Minamunya naman ni Mayor Kaluwag kapamilatan ning courtesy visit kang Consul General Edgar Badajos ning Philippine Consulate in Los Angeles, California, USA. Keti, binida at pegmaragol na lang kaluwag rin produktong parol ning syudad at talaga namang sisimbuluking gelingan at talento daring Fernandino at talaga namang kikilalanan king mabilo gayato. Ako po, Tricia Cruzado para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen, susuyo. Para ka rin kabalen na magplanong kasal o kaya naman magsadya king maragula okasyon, swakya, ing ibuklat at lungaldong Wedding Expo king Ciudad San Fernando. Pakibaluan ng detalye king report ng Patricia Mamangon. Shout out ka rin kabalenta mong maninton legit suppliers para king paplanong kasal o kaya naman pagsadya na okasyon. Pagpasosya niya nganing daratang May 17 hanggang 19 ing kaduwang banwa ning unveiled a wedding fair. Apani mo na ning JLB Event Management king Vista Mall king Ciudad San Fernando. King media launch ning Amanwang Bridal Expo again apan king mesabing mall inyang April 17. Binida keti natok lula king 50 metong ring exhibitors o event suppliers amalyaridang pipamilinan ring brides and grooms to be. Pagmaragulda naman ring organizers na atsunala king 122 ring peparehistrong couple bigit pabulan bayo pa ing mismong event at ready at inalang oportunidad bang a-enjoy ring promos ampong big discounts na ring suppliers. This year also, we have launched our official website for the unveiled wedding fair. Na nakakatuwa kasi every time na nag-check kami, siguro 2 hours, 1 hour, yun lang yung difference ng mga nagsasubmit ng mga entries nila. Because ang importance kasi nito, it will serve as their raffle entry. Kaya they are more or eager silang sumali ngayon at pumunta ng wedding fair. On the May 17, that is the Friday's Fest. So, ang unang araw ng bridal fair, expect our exhibitors and sponsors dahil ibibigay nila yung best discount or promo nila. Proud ng sinabing Jomel Lingat Bernal, ing founder at makibandi ng JLB Event Management nung makananula ka-professional katransaksyon at kagaling manibala kareng okasyon reng kapampangan event suppliers. Gaano tayo kagaling? We are mayabang, no? Mayabang tayong kapampangan from its nature, no? But kaya alam mo yung pagiging mayabang natin, we use it in a positive way. Gusto natin mas maganda yung event. We want to come up with a celebration na pag-uusapan. Ako, I always tell to the couple na muli mo ikasal yung isasabihan niyo positively. Kapampangan is also known as with resourcefulness, creativeness. Ganun tayo. So, maraming mga talented Kapampangan designers, maraming talented na Filipino photographers. We are not giving our 100%. We give our hearts for every celebration. Kompleto yung unveiled wedding fair, kareng suppliers, manibat kareng venue or events place, photographers and videographers, fashion designers, catering services, lights and sounds, cakes, accommodation, makeup artists, florists and stylists, at marakal pangaliwa. Samantala, kabilang naman kareng major sponsors ng wedding fair ing Nuwan Farm and Resorts, Kingsborough International Convention Center at Best Western Plus, Metro Clark. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, aking pa magbalik ng News Force, Pampanga.
Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Nung food trip, impantunan mo abe, sigurado nga burime ining bayong pasyalan at pipangan ng King Ciudad Angeles nganing Caleldo. Pakibaluhan tayo iti King Report ng Patricia Mamangon. Paniguradong mangayat kawawa abe kareng miyayaliwang pamangan at street foods aakit keti king kalye komersyo king Nepo Center king Ciudad Angeles. O kasi naman, katmulang miyayaliwang pamangan reng makahilera keti manibat kareng barbecue, silog meals, fruit shakes, Ilocos empanada, Korean foods, Indian foods, sausages, shawarma at marakal pangaliwa. Perfect king lugar para king banding darem pamilya at ni kakaluguran. Lakos at atin niya namang inflatable playground, games at aliwa pang aktibidad. Makabuklat king kalye komersyo hanggang king May 31, 2024. Makadato niya itiking Hilda Extension, Nepo Center, Angeles City o kingarapaning ice plant at makabuklat manibat 4 p.m. hanggang 12 midnight. This is Patricia Mamangon on the spot. Dareng migratory birds in Candabo. Inya naman may kilala iti mabilog a bansa bilang bird sanctuary. Kaya ninala mo mayayakit ding mapilan ayop amik ko konsiderang endangered, ding salaksak at bathala. E naman lumawot king bird sanctuary nga iti in Candaba Swamp, nung nukarin king gilid na niti pilatanin ning Pampanga at Bulacan. Kaya ti anti mo malawot sa bilasasyon uli nga lang internet cafe, fast food chain o ATM machines. Makanyan pa man, nagit akaswelo king akit mong santing ning lugal. Ing ausanda namang white rock king Mount Arayat ing metong karing paborito dang destinasyon ting Sisibola Mountaineers. Mayakit kasi king parting inining bundok ing masanting pamag-albog ning Aldo at apagmasdan niya ing ilog Pampanga antimong dambuhalang lubingan. Aliya mo iti masanting nga lugal piknikan uling keti milyari ing maragol apartining kasalesayan nung nukarin megsilbiya iting kampo daring sundalo at revolusyonaryong Pilipino. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo, ning 24 oras. Asahan pa muri ning mapali at malisangan na panahon king maragula parte ning bansa. Pauli na ning extended high pressure area o hangin manibatan king dagat Pasipiko. Sumangid na niti asahan ning papulupulong may nang pamanuran lalo na king bandang Visayas at Mindanao. Alang kakita paparata nga nanumang weather disturbance king kilob at lual na ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugar,
Malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong may yakit tingke kayong screen. Malyari mo namang mag-post tingke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ayel venue lang yaning webis, rin may kalap na istorya ketiking probinsya. Yaku po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Kigbalen, Susuy. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.